Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kador bars nong tongseng narpo lembat ka KSU unit kala penlong ya karalim ta singiban persya bat penram jor yo ramesh dekhar ubana kasnong tongseng narpo badya ka kenhuan nong penyap brio jong u ya karali ra sedang napo snong hadu ha national highway dinong kran ki kentop na du wahe snong uma chiwan biang rembai u secretary snong uma saman pniaw kinong kit kam ka KSU tongseng narpo unit. Kami udah pria bulu. Kami udah pria bulu. Irawa. Irawa. We won. We won. We won. Ikam ke dorbar senong tongseng narpu rengkat bat ki ke KSU tongseng narpu unit bat ki seng juga pero em po senong yong ka senong yong i tongseng narpu penman ya kani ka rally ne ka jing ya pat ba penpau ya ka kani ka por yong kani ka sngi ka wa tentu ikam ka dorbar senong tongseng narpu rengkat lem bat ki dekot yang ke KSU unit tongseng narpu bat kiwi seng pero em po senong penman ya kani ke rally lene ka jing ya ki persya na ka benta u persya bat penrem juri ya kinong penyap bru yu rames dekhar wa uni rames dekhar wadaju penyap le kawi gaman be hachnong yong i he tongseng nadu usnem ar hajar ar phau Tikamu wah itu ipor ina kaliang ka dorbar senong tongseng narpu debu ke jing tho sakibor yang ka ain wokset cirta jing im yo ni bru kamu ni wachim ya ka mensim bru andre snyosi wong wa hapo si snem dem wa pelai jamino kamte katula datam asnem uni bru em de po senong sa thaul ne yung sa sem yang kikur kijai yang o bat nagaliang ka dorbar senong le nado tu snem ar hajar ar phau darai kam ka dorbar wo tai senong yu cha diu po senong hathau wat ki wahayung hasem yang ula to diu cha gi o enre chemi wahagi gi khajak sngi ki wadadep kat kam ni jing mi khubor wayoi wa em ka jing cha penyap yang ki arngut ki nong ya kari kamai turis hapo ka thanjang tia yang i hewa ni rames khar le da em ktiu sirup wa kate kan hun nong penyap bro kamte i na kaliang yong ka dorbar snong tongseng narpu wara ki khon yong ka snong i penyoy ka jing persajur ya kamuni ki jai bro ki bam ya ka mensim bro bat penrem jur le khamtam ya ni rames khar wa penja buram ya ka snong ka thau yong i penja buram ya ka yung ka sem ka yong o ki kur ki jai bat ya ka imlang salang ro kawi kamte idawai naki bor yang ka ain sorkar was nyob ha ki chimkhia yaw ni romes khar wat ya kiwi kan hun nong penyap bru le kamju wa chimkhia gi ukset cirta jing im po patok set hadu wa temen hadu mi yule hadu wa dor kijat dep sa pelai arnang gi ule ikam beman manusnya di pai ba mau di pasima lada ila ka sarkar hayu him ka sarkar ya kain pasino ya kini ginong penyap bro lai ujiare sekmat ya kiwi la uteng neni sekmat ule ikam beman tadu kakte nakaliang yong i ta hakani kapor ngadaliang nga kamu skati chnong hakani karali kwa okulam ne menta uperchajur ya uni urames dekhar woman unong chong chnong hapo tongseng ini nado dakhai ule tongseng henre mende hak dekendro itu por dam da tunyak buru ini chnong ka kranti sutenga osnam arjar arphau ta kamte hatu por ini yang kadar bar chnong kamong we chnong tenne dedap am keji kelam lengba kikur lengba kadar bar chnong de soy nebenta ukset no yuni ubru cirta henre yoy wa hadan
Chisnam, uni ubru dalayo, nagajal. Tapi kam kadal barchnong nadu itu par udah kentaj yo, henry ubrum joyo de uji chnong. Ta tip chinu chong chinu yo, henry ikam kachnong tongseng im tip yo uni ubru. Idaman wacha kentaj. Henry hagni kapor ngapumpau kau sekretari, yang kani chnong, wa kamu uni ubru. Mayo asai ka sarkar ta ukset o cirta, lene upasi nak sendan yo. Ne ba manalai doni, em kajingma. Ya, ikam kinong chnong. But ya. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.